Kini kita ke Darsan Mekhlaya ban ngiprian subhai pi chakatuk kubor jongi mta ka janmit haswa bangin pha je kubor ki bamnya ini pe swai ki mat bakong san. Mi ke jing kulmar hawas garo hill sadian ke jing syak punya udkhot ka acik penlong ki bor punya ya ke jing ilang ya keren yesuk. Yada ka BJP ya ka jumpa kelak kerteng ya ka MGNREGA ya ka VB Gram G Act arajar pesan kedau ya ka jumpa penkiu ya ki sengi turai bat ka jumpa mang tengkah Bu Maunong Rem Chief Justice of India Surya Khan bantai ya ka Integrated Judicial Court Complex ha ka than bastai ka Guwahati Assam. Bat pli Menteri Bak Do Keri Narendra Modi ya ka Vibrant Gujarat Regional Conference ha Rajkot ban penklan ya jing bai tengkah jing a jing mut bat kroi kepar ha Kutch bat Saurashtra. Mentang ini pai sai kubor na keleng gejala. Mi ke jingkulmar Hagaro Hills din mudkhat ka achik udil seng em sangma ulasha pniap ulasha thambor hakapor badan ke jing kaja banti mau hajan golgao ke bahab apor Raja Bala Police Station kini ke jing ja kelaja ha khandai tarik u kelalengkot bat ke bala penlong ban mi ya ke jing sngukya ke bejur u MLA ka Raja Bala Dr Mizanur Rahman Kazi ula penrem jur ya kate ke jing sya pniap bat penpa ya ke jing sngolam Ulo ang ba ki bor sensyar ki lek kat bala banwan ra ya ke suk kesan bat ban pentkina ya ke hok. La penlong ya ke jingilang ya suk kat ba ki dukan kidang hang kum kedak ka jing persya. Ka BJP Ribhoi District Kalayada ya ke jing penkela kerteng ya ke MGNREGA sya ka VB Gram G Act arajar opsan. Ki nongilam ke parti kila kenok baka kongres ka pensaphyang i kubor ki babakla. Kila ong balapan klan ya ke skim ban penduna. Ya ke jing tray lapan tikna lapan keu na ke sispa sya ke sispa arusan sengi. Mentah kendai pun ke sispa ke jing baitengka kan wan na ke sorkar pedeng. Ka BJP ke kentu ya ki nong syong snong bakim day bansa ilam bakla ha kiliang persya. Bakani ka ain ka penhe ya ka jingkular. Jong ka ain ya ka tiakikum na ka cispa sengi sya ka cispa arsan sengi. Na ka benta kalawai kilong ying nong kendong ha ka sisnam ka ba pendek ya ka jingdon kam ha ka ha ba lanang kiu jong kilong ying nong kendong ha kani kejuk bamentah kalau berabru maka jing sisa kalong bak ain kalau penyar ya kilat ki lenti na kabenta kilong ying nong kendong jongi da ka ba penbun ya ki kam ki babha bala penti kena ba om sum la simno ya ka hok Henry persya ya kata lanang penklan ya ki ain baro Menteri Rang Bak Barim Gejala Ubadairu Nongilam ke TMC umukul sangma ula kentu ban pentip kloy ya katarik jong ke election ha GHADC. Ula ong baka Trinamool Congress kala sedang ya kejing penkrek. Kelawer ya kejing penung kerteng na kebenta kibakwa ban long kertong. Usang ma ula banjur ya kejing dan kam jong ka 6 schedule na kebenta kithain riulum. Ula penparu ya kejing sukya lor kejing syak thiet vote ha kasain perthai. Ula ang baka hok tap vote jong ki bomde ki riulum ki dang long kamat kaban yakren. And TMC is participating. The party has already invited applications from aspiring candidates. And there are certain internal discussions we are embarking upon. We are continuing this discussion and we will definitely have a strategy
in respect of this GHADC election. It is very important for us to understand the political dynamics that unfold after every election in respect of autonomous district council. Because unlike in the state legislature and the parliament, the provision of the 10th schedule does not apply to the members of the autonomous district council. Therefore, it has become very necessary for the political party, as far as we are concerned, to look at people who are connected with the core values. Menteri yang bak berim gejala mukul sangma ulo banjur ya kejeng penteri kamyaka Meghalaya Residents Safety and Security Act. Ulo ang bakani kaan kalong ban penbet ya kejeng rung kibreu ban pentikina ya kejeng shangan jong kinong snong. Usang ma ulo penpa bak sarkar berim kalapan mi ya ka MRSSA arajar kan riu hadin bele merjingmut bha bat kinang shimbenta. Ulo penskam baki kendon bakong san jo ka MRSSA ki yang ya kejeng bishar bnya jong ka yang bishar. Wapen pau ya kejeng sokya usang mau lo ang ba kejeng penkela da ka sarkar MDA ki ya tam ya ka bor jong kinong thau an. Ulo kentu ya ka sarkar bakan burom ya kejeng temu tenrai ba ka kendon jong kanikaan. Now what are the other aspects? Because the law revolves around safety and security. Because that's the actual subject which is vested with the state government, rather the state legislature. Law and order is a state subject. So take advantage of this huge space of responsibility vis-a-vis the particular list I'm referring to. The moment this act is implemented in letter and spirit, no illegal transportation of illegal mine coal can take place also. Because the diverse positive Menteri Kesarkar Jela berubadairu MLA ka NPP u Timothy di Shira walaupun pau kejeng skam baka NPP kan job bon ha ke election ha GHADC. Ulo ang bakinong tap vote kin kershan ka sengkat kum kejeng trekam jongka ha ka sensyar kadar. Daga basa satang katuk kan ibnai ban poi sa ke election MDC u Shira walaupun pau ba omdan kalat ka balak ban ai ya kejeng yalam ka baskam. Walaupun pau ya kebenta jong ke sarkar balai lam da ke NPP ban penbet ya kajing ha ketulop jong kinong tray ha GHADC. Kat kum ka jing ong jong ka jing pendap ya kajing siu ki ba lasak teng laslam ka pen i kajing IT jong ke seng ya ke council. Ushira ulo ong ba ke NPP kan penlek jing mot ha karoi kepar ki jing tay bat ban penklan ya ka GHADC lada syajid biang. I think we will be getting majority in the whole Garo Hills. But there are some constituencies where you say the contest will be very tough. Very tough. But if people realize that there is no other alternative party to form the executive committee, I think they will vote for NPP. NPP has done a great job to the employee of the Garo District Council also, because they were suffering for non-receipt of 42 months' salary. And with the help of our Honorable Chief Minister and at his own wisdom, he has arranged the money for payment of 12 months' salary at one go. Nyongut ki basubah dan keti ha ka mukaduma penyak beriu hamau khanu kila aitino ila desha ki pulit ya ubala sya penyap latip kerteng kum usam phang manggu ha ka baula sya penyap ha ka arpotre ukala lengkot ar hajar wasan ula sya thambor hajan ka khardop siu khajna hat surok thamai hamau khanu la ujor da ki ijahar hading pasok police station ki pulit kila pentikna babaro ki basubah mentala kem ka jing ket kadang ya chakmat bat an samudu ishen kedua nanti pasal bat ka kedua SP office ki la ya toket panwat ki ta kibriu bat hadin ilalap ila itu kita kibriu ki ba le ani akap ki khamda chu halaki ndiki bat hadin ka tu kanis ni ila twet ni saki ki ban si panwan IT la dia no hangte hadin pasal police station
di hadin petangi la reseki but mentah kita dah judicial custody. Jadi kes sekarang ya ini Thai Consular show punya charge sheet kes. La ujor ijahar hadin ba uwe usamla ula klat no hasupake hospital Shillong. Ya uni ubla klat latip kerteng kum u bipul inghi ubala mensau hadin ba ulahap ha kejaka pule jong kanehu. Ula klat no na kejing mensau jong u ha kapra teri ukala lengkot kat bau dang don ha ICU. Ki bahayeng hadin ba kiliu i kidak jeng mensau bat ki jing senam ha kamat jong u la penlong ya ka postmortem ha civil hospital nong po. Ka long yeng kadang up ya ka kai pot chwa ban ai ya ki jing kan tho. Kade gerkom lau galaklat ban nyat ban khoi ya net kupha chu sabun rung saying ten la nyat ban khoi ndai kum bang iya hak dak mong kobodon hak sedem kini kimet kupha chu kalala pen sisi yangi bat ka pen artin yangi ke ya ka e ga ba kum bayatu ba ur handa ka jikur bat kata gajing jai u kami hapsu tingi kum bahi ngasem niwan ban yakren bat kudet anampo te kudet ko te ajimo tingi benle ka FR te ya bangi de benle FR tipa nomor kane gajah samulai sekte jeka tingi le samulai te mulai haji yakren jingki glesim ya FR tingi te gajing yakren jingki ban ni kudet anampo te ailat ban omba le postmortem ya gamet tingu ban ya izisha Ka Kongres kelas sedang ya ke MGNREGA Bacau Sangram ha Meghalaya. Ka seng ke persyak ban penkela kerteng ya ke MGNREGA syaka VB Gram G Act Arajar Upsan. Kinong ilam kila ong ba kate ke jingle ke penduk jat ya ke hok yo kam hanong gendong. Kila kenok ba ke jing penslam ban pelaj ya pisa bat ke jing bom siu ya ke bainong. Ka Kongres kela dawa ban penkut nok mardor ya ke jing siu ke bidang saateng. Ki jing ya ki ha barok kowe ke jelah kinang jur lamaham keseng. Nadu Arajar Kaksau bawan ke sorkar BJP rasdang banwan ra ikian kiba kta shisha har bay day bat kayo kamyo jam nagbahan yung skin MGNREGA kindiat ko man supun kanaw ya baro kinong song hapo riboy babun na kinong song hapo riboy banta kilasange man pentri kami kini skin MGNREGA kay gada kat bakli kirang basnom kat bakli kinong song Kiong mamenswa ka VEC, ka Village Employment Council, kadang absolute power. Kala man pentray ya kakam. Lada day hakabay siu bay bela, ka fan kawan siya ka account yung ka VEC. Lada day ban siu bay material, ka fan kawan siya ka VEC. Mentang ini pa siya kubor na kaleng katan stay lam mingi. Chief Justice of India Surya Khan ulabo ya umanong rim bante ya ka Integrated Judicial Court Complex ha Rang Mahal North Guwahati Assam ne kasngi Menteri Rang Ba ka Assam Himanta Biswa Sarma bat katuk ani kiriu pok mat klia don lang ha kani kasngi ya kani ka jaka thamai lakmi lenti kum ganong ba bishar ka ba menta ka ba he shispa so pra bigas lani so pra akar ka jingpenroi ka phase 1 la antat bakan songdor kum ba sau spa nyup kendai keluar tengka laong ki he sarkar kani kejaka kan bu ya kiying bishar jong ke Guwahati High Court bat kiying bishar jong ke district kan kentup ya kejaka bala punya soalang ki bertemu ban ai ka hak ka bakham kloi bat ka bakham suk ban yo ki he sarkar ki laong ba kani ke projek kadai ke sinjam ke bakongsan ha ka ba penklan ya ke tenat bishar jong ke Assam ki jakat rekam ki pementa lakmi lenti bakin penbahai ya ki jing pentrei bat ki jing suk ya ki nong mudui bat kiriu sampang ha kaan. Kajing priang buram ya kariu pak mat jang ka Assam ha kajing yalang ke balatip kum ka at home kan long ha ka Rashtrapati Bhavan ha kasngi Republic Day. Ki bala khot kerpang ki kentup ya kapurun bapau nam jong ka Assam ka Mulaya Goswami bat kanong yo ya kusnam Padmashri ka Lakshmi Barua. La itu
Ya Kamuluya Goswami kum kapuran kebeneng kong na kejala Assam ban yo ya kusna Best Actress ha National Film Award halor kejing ak jongka ha film Firingoti ha usnam 6000 kendai spa kenai puar. Kabla penia dau Janu Barwa. Baro arngot kinong syakot kila penpau kejing sungguh sarang ban mi khmat ya ka Assam ha kan kejing lang jongkeri. Kila batai kan kejing khot kum keburam kebakrau na kebenta kejela. Kejing lang at home kedai kebenta ke bakongsan jong kejing rakhe ya ka Republic Day. विशेष आमंत्रण मिला है और वो भी राष्ट्रपति भवन से माननीय भारत के राष्ट्रपति जी से और जो एट होम 26 जनवरी को जो अनुष्ठान उधर में दिल्ली में हो रहा है उसी के लिए मुझे एक आमंत्रण मिला है और मैं सच में इतनी खुश हूँ और एट द सेम टाइम आई एम सो हैप्पी एंड ऑनर्ड जो ये आज आमंत्रण मुझे मिला है असम को रिप्रेजेंट करने के लिए सो आई एम सो हैप्पी। निमंत्रण पत्र के साथ जो बैग मुझे दिया है ये बैग में नॉर्थ ईस्ट का बना हुआ बहुत चीज़ें मिला है। ये हमारे गौरव का विषय है और ये जो असम के लिए खास असम के लिए जो दिया है ये है गगना और ये गगना देख के मुझे बहुत आनंद मिलता है। Mentang ini pas aki kubor na keleng keri. Menteri Rang Bakdo Jongkeri u Narendra Modi ula play ya ka Vibrant Gujarat Regional Conference Rajkot kani ka jingilang kalong halor kathan kithan Kutch bat Saurashtra jong kathan sapngi ka Gujarat ka themu ban kentiu ya ka jing bei tengka ka jing permi jingmut bat ka jing roy ha ka yok ka kot ha kathan Modi ula penpau ya ka jing la jong ka Gujarat kum ka jakap deng na ka benta ki kharkhana bat ki jing seng kam seng jam Ula wer yak jing simbanta ke bakambun na kinong bay tengka bat kinong steng nong sedang sengkam lajong. Ha kani kesengi lapan kuburom ya Menteri Rang Bakdo da kinong penyat. Kani ke jing ilang kadai sibenta ban penklan ya ke roy ke par ha kathan. Ke jing temu kalong ban penmi ya kilat aikam ai jam bat ban penstet ya ke jing kiu ha kayo ke kot ha kathan sepngi jong ke Gujarat. Menteri Rang Bakdo keri u Narendra Modi ulai sementah ha kejingkan ut omkar mantra ha Somnath Swabiman Paf ke tamasa ke barakhi ya kejing kongsan ke history ke culture bat kejing long mensim jong ke Somnath Temple ke jing sementah jong u ke penpau ya kejing don kam ban penek pensa ya kiriti dostur ke menbarim jong keri India. Menteri Rang Bakdo ula ong ba ke culture ke penskem ya kejing penithu ya keri bat kejing teli. Kini kita masa kelapan i jinglong tenrai kabala rim bah jong keri bat syuk lapan skam ya karai ke jong Menteri Rang Bakdo keri Modi ban yada bat rakhi ya culture jong keri India. Menteri Ketenat Kam Pok Ying Amit Shah lawan banisim tahai Kerala kaum Modi Conclave kabalalong ha Thiruvananthapuram Kerala halor kapang the New India New Kerala. Amit Shah ula jingkran ha kate ke jing lang bat ula pensai ke jing temu jong ke sarkar na ke benta ke jela. Ula keren ru halor ke roy ke par ke jing senchar bat ke benta jong ke Kerala ha ke batei ya ke jat benriu. Syuk ru ula penpau ya ke jing temu ke betemu ban penklan ya ke jing teli bat ke roy ke par jong keri. Ula banjur halor ke jing trelang habdeng ke sarkar bat ki jela. Ha kani ke jing lang layu iya ke jing sembentah na ki nong sem nong yalam san perthei ki riu sempang bat ki riu sempang ha kilat pathai kubor. Mentang ini pai sagi kubor na keleng ke perthei.
Ka International Court of Justice kan sedang membishar ha kesingin kong ka khat artrik u kelalengkon halor ka mukutma jong ke jing penyap ha Myanmar. Kani ka mukutma ka yadai bat ke jing lek jong ke Myanmar ya ki red paj Muslim Rohingya. Ha ka ba ka jing bishar lakmi lenti bakan bu ya ke nong muna ba kongsan ha kalyang ka an. Ka Gambia ka bala Krishan da ka Organization of Islamic Cooperation ka lamudui ya kani ka mukut rumah hausnam arjar khat khandai da ka bakno ba ka Myanmar ka lale ya ka jing penyap jaj benriu ka Gambia kan wanra ya ka jing kentho jongka nadu ka khat artarik hadu ka khat santrik ukala lengkot kat ba ka Myanmar kan jubab nadu ka khat riu tarik hadu ka arpu tarik ukala lengkot ka International Court of Justice kala bo ru laisngi na ka bentaban bishar ya ki sakhi ha ka ba an khang ya ba pat kilat pathai kubor ka kenhun wat nya jong ke UN ka lapen kut ya kijing ki sipai jong ke Myanmar haus nam 8,000 khat nyo ka balapen bor ya ki nyo lak lai pho hajar ngut ki Rohingya bandrung se Bangladesh bat kentup ya ki kam peniap jat benriu ka Myanmar ka kentat ya ki te kijing kentho da ka baong ba ka te ka kai phot jong ke UN ka long ka bale silang khamat bat ka kam bat ki kam jong ka ki thumu ya ki leno Rohingya ya kani ka mokut mala bishar kat kum ka genocide convention jong usnam shajar kandai spa sopopra ha ka babaro artli kiri klesoi ka ba aibor ya ka International Court of Justice ki no ya ki kle lumlang ha ka surok ba wakilabad ha mashad ka ba don ha ka than chite lami ngi jong kari Iran ban teng ya ki persha sarkar lengba ki video ha kirinsan social media lapin I ya keding ki baklang saudong ya kinu ya ki ba perta Pahlavi will return but long live the king kani ke jing perta ka thau ya Reza Pahlavi balong riu pakmat na kalyang persha ki borsen shar klamaham ban therting da ka ba kenno ya kinu ya ki kum ki le no bat rai ban yada ya ke jing senchar kani ke jing ya ki kala sedang nadu ka arpratri uno pra Presiden Donald Trump ulang bak US kalong kabalapan kre ban yarab. Shu kani kajing ki kade kajing ki persya sarkar ki bahe ki ba na Iran ka ba ka Iran kalamat ha kini kisnam baladam. Ki bor sensyar ki keno ba ki bor na bari ki tuklar halor kani kajing ki ka ba kentup ya ke US bat Israel. Mentang ini pasca ki kubor ilek kai. Kapten ke India Ushupman gelu shimlala banila kai na kadaw ka jingman saw ha karandang ha ki arbnai baladab balakmi lenti ba un ila kai ha ka di ice series persya ke New Zealand une no ila kai ubla arfus rius nam karta ula syajit kum kapten ha ka jingla kai di ha ubnai risa ubladab ula ila kai tang ha ki lai tli ke jingla kai T20 International naru ubnai nai wing gel ula penpa jing susi namar ba umyo banila kai hadin belajet ya kum kapten hendrai ulang ba upnai jingmut ha ka jingkilan met ka di ai ka benengkong labu ban penong ne kasngi ha badu dara bad ugil ula banjur ban sim ya kan gijin lakai kum kalat ban penkre gi nong lakai na ka benta ka ODI World Cup ka ban salong house number 1 wala simla ban yasim benta ha ka T20 World Cup ka ban 1 ugil udang angnut ban yalam ya ke India ha ka ODI bat ban penkre na ka benta gijin lakai ki ban 1 ulam pentip ru halor ke jung penrung ya usan ju Samson ha ka kenhon ya lakai T20 da ka bakdo balong ba kalong ka bakongsan ban penlet jingmut ugel ula banjur baman la ka series ka dei kalat ban yo I ya ka jingle jong kinong ila kai bat bat penklan ya ka kenhon obviously never easy, especially whenever you get injured watching your team play and you feel like you're missing out on all those games, especially when you've just been named the captain. There's so many things that you want to do, and when you set out there, it's definitely very frustrating. But at the same time, you just have to focus on what are the things that you need to do in that moment and kind of build on that. Di mentapat ngipek ke jinglong jeman ke suneng hakeleng ke benta jong ke jela.
hatura ka jing kriat kalong kat 4 degree Celsius bat ka jing shit kalong 4 degree Celsius ka jing sim kau hau mentakasi kalong san pun riu na ka spa haba pai pat anong ba shalong ka jing kriat kalong 4 degree Celsius bat ka jing shit kalong kat 4 degree Celsius ka jing sim kau hau mentakasi kalong san po ar na ka spa kat ba hajawai pat ka jing kriat kalong 2 degree Celsius bat ka jing shit kalong kat 4 degree Celsius ka jing sim kau hau mentakasi kalong san pun riu na ka spa kasunang kanrang hatura shalong bat jawai. Shoban pois ke bekut jong tuk bor ngi pe biang sai sien yakimat bakong san. Mi kejing kulmar Hawes Garo Hills sedin kejing syak penyap bukat ke acik penlong ki bor penya ya kejing hilang ya keren yesuk. Yada ka BJP ya ke jingpen kelak kerteng ya ke MGNREGA sya ka VB Gram GAC arajarupsan kedau ya ke jingpen ki ya ke singi tray bat ki jingmeng tangka. Bu Maunong Rim Chief Justice of India Surya Khan bantai ya ke Integrated Judicial Court Complex hakathan basite ka Guwahati Assam. Bat play Menteri Nombak Do Keri Narendra Modi ya ke Vibrant Gujarat Regional Conference Harajkot pan penklan ya ke jing Tengkah jing a jing mut bat karoi kepar hakach bat Saurashtra. Te perlok katung ne pois ke pekut jing tuk bor jing mentaka janmit haduk bang ni siam yang pi la sya kesni hakapor nyobeje janmit ku blei pi baro.